Ameli kamairang ba met baling do hakini khindiat singiu la lebun jurep ya katirot sing sim kompleks kabla tip kum ka yolang sti kabadan hapeneng umyom mairang kabadang ya sakmat menta kani ka yo kadai kabla bay pisa da ka NEC leng ba ka Ministry of Donor ha ka jinglut ka bakot khat ar point prapun ru klur tingka ka yolang sti kadai ka yo ka bahe tam ha ka than hadien ka yo do namar chanbaro kinong song snong na ki thai ma per jong ka west ka sil ki one thiet one pet nang tai Di ngai ku blei ai PM ibarat simia ka inisiatif ya ka sejam ban ya cakmat kumno ban penyo ya ka sanction na ka benta kani ka yo bat unjuk ru na ka benta ban pek ya ka e jing don kam jong kinong song yo bat kinong wan yo ka juk po bat kala long sya ka ba i tenat ha ka ba di bat ka jing sna na ka benta kani ka yo market kompleks ke jong tiro sing hang ni po mairang kena myong tinggi suntu ba nakalian kontraktor you understand by end of this year you will be you want to inaugurate the community ru ba lak mumu sobat kut news kani ben don no jing play ya kani kayo hoy kala don ke jing tut because of the lockdown Henry wala kataru isutu pengipik bakadon hi kalan ban pendep ya ka hapo ko biak tin ai ko blay ya society ka balina po nong stone aka ba menta ka kom dan chu ana nong stone de society ka pej ya ka kam ba sai bon ni dan lang tu ban pej ban pentelun lam gi project ki badon hapo west castles bat hang ni po bairang du in particular di nakaliang jongangan bersanghi ban ya don dekat bapi akabedi ba kinu ki kam ki development ki bedi nak benta ke konstruksi yang ni bat ke dong ke time ba nakaliang ka NEC apa sanction suka tang di ke fast phase bat pembagi ke along kumi ke ngilong ni kerpa di kamel jumi ba ir min thalat ban penikaran bat ka Ministry of Donor ba kin yarap man betang ya kan projek kanang bapendap ya ka projek baru ko kayo mundai tang siteng siliang samar kata kai ka bangadon bandong kolong baik tang kata katpa jor ke malujungi ba lang ba sarkar jela ka jungi kan penikaran lam saka Ministry of Donor na kebantaban penyo ya ka jingiram ka phase 2 or phase 3. Luckily we got this, and when we tried this first phase it was given for 2 years, but in the initial stage, since we have to transfer the traditional market to somewhere else, so it takes lots of time. Now I have only 1.74 crores to release for the total project. Total project is around 12.86. So I think we will try to finish it before the end of this year. By the end of this year, I think we should try to at least inaugurate it for the market. Hakani siu lalit bun jurup yak surok mairang bypass ko penyeso yak surok ba mairang bat nong stoin kumju shanong klau kabla tip kum ko mairang rani godang NEC road yakani surok mairang bypass labu maunong rim house nem baladep bat kadai kabadan hapo lai kilometer haka jinglut kumba praklur tam